Dobro večer, večera se radimo Gardencu, vidi Mileta Kralje ovdje, šampanjac, kao što svi znamo, najnoviji hit što je izašao Šankeru. Da. Prije godinu dana je bio izvanredan. Mile, kako ide turneja? Dobro, zadovoljan. Sud je dobro, s obzirom na vreme kako je, inače ne samo u Americi, u svijetu, ja sam prezadovoljan, sud je full, puno i dobra atmosfera. Večeras u Chicago, to je bilo nevjerovatno ljudi, majke mi nevjerovatno. Preko 1000 ljudi, boga mi, 2000 ljudi ako ja da ih brojim. Mile, pogledaj, kod 27 godina, vidi ga čovječe ima, svaka mu čast, majke mi. Mile, reci mi, CD izlađe godinu dana, nešto tako. Pa, znaš, ja sam snimao godinama svaku godinu dana. Znači, snimio sam šampanjca pre 3 godine, pa sam sad izdao Šankera. Sad ću još jednu godinu da malo stoji, pa ću napraviti novu ploču. Nema potrebe, ja snimam, imam 30 snimljenih ploča, 30 CD-a, imam preko 400 snimljenih pesama, znači nema potrebe da snima svake godine. Znači 400 pjesama, 401 pjesma čiji on pjeva, to je hit, to se zna. Večeras, hvala Mile što si bilo s nama. Živio u Cleveland, sutra hvala u New York i završavamo, turneja je super. Zahvaljujem se svim ljudima ovdje sa područja Amerike, su došli na moje koncerte, bilo je svugdje maksimalno full. Hvala, Mile Kralje, Ja. legendo, udri jado, svaka čast. Lako noć, najbolje.